gadarane ingi yang ning inek ortine maring jagat madur sani jekati ben punika pamencaneni sampun regi kalau kekabiayu maring jagat jawi nyani sampun jeding las pisan naler kapiragi inek orti kaon maring jagat madure oleh hidup berah manekelin metuk ingin kayunan idani jagen nedunin punika jagat madurani Janaka warana kalaning puniki delung ke jagat madure ninten jeka caritayang inganan margin idane maring tengahin lapar ring sadeglis ngayuak ide berah manekling waraside kerau iri kemarin wawidangan jagat madurni napak rauh iri kemaring jagat madure sahejeka semberahmu
oleh ide sang pinaka macet jagat madurani ide sang Prabu ring purian kebawasan ngelantur ares pemargin idani nyurjur punika puri madureni iri kide sang Brahmana kesarengan ide sang Prabu modar muda timbangan utawi mabawasan nah ini ada nerasta darasti sang nija kebawasan oleh desang kekali wantah je daging uger-uger dresti katekanin adati iri kemarin madure muapi adudu dahat sinutamu pisan punika daging bawasan ide kecaping daging agama sanija pinaka dasar sajeroning tutur yaden bebawasane tanjawenten tios wantah daging kecapin tatu sastra agamane Gadi asa puniki mung daging pajaride Brahman kling ring sang Prabu Madura nuduk kene ideun nama Prabu tos ning sang meragu tamu poside teban ideu nampenin sajeroning daging baos bapuni becikan nih mangkin ideu miragiang cini ini ngamano
Yang teh katekalihan sajeroning agem-ageman idewani ani jemule kemargiang maring jagat Madura. Rerahan sajeroning pemargi Aden pidabdab dengan utang sanes sampun je kemargian oleh para laluhur palungguh ide wudhu kisanirin. Nah, warih ideni awenane patut tinemangkin idewu ngemargeyang turmani ngelaksananya upacara pajagani ya Sido terapi ring Madura yang ning pade idewo sideng margeyang malih sinah pisan jagat Madureni side pacan nemu kerahayuan lan kerahajengan. Nah,